bimwe mu binyoma cyangwa amakosa amwe namwe abafatanyabikorwa bacu ba politike bakora ni ugutekereza ko abanzi babo bagomba kuba abanzi bacu. Afurika hirya no hino ku mugabane, amabendera y'ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika yazamuwe n'inyota y'urupfu rwasabye amaraso y'ibitambo. Intwari za Afurika zashaka ko Afurika igira ijambo ku ruhando mpuzamahanga. Buri muyobozi wese ubona muri aya mafoto ni intwari yikijijwe n'abo mu burengerazuba bw'isi bapfuye bahirimbaniye ubusugire, ijambo n'ijabo by'umugabane wabo. Nk'abanyafurika bari bafite Afurika ku mutima. Abanyafurika igihe cyabo kinini bakimaze bagenzurwa n'abanyaburayi mu bihe by'ubukoloni, na nyuma y'ubukoloni abanyaburayi n'abanyamerika bashaka gukomeza kwigenzura. Ibi ntabari bamaze kubona ubwigenge babuharaniye batari bishimiye. Mu kurwanya abo banyafurika, abanyamerika, ababiligi, abafaransa n'abandi banyaburayi bakoze ibishoboka byose no kumena amaraso nk'igisubizo cya nyuma. Izindi nzira zabaga zanze aho kugira ngo inyungu zabo zibangamirwe. Muri iki cyegeranyo tugiye gukorwa ku ntwari z'abanyafurika bishwe n'abanyaburayi mu bihe byo guharanira ubwigenge icyarimwe na nyuma yaho. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho wageze ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone. Aba bakaba abayobozi ba Afurika bishwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'Ubufaransa, Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Icyarimwe ni nako tureba impamvu babishe, ibikorwa bakoze mu bihugu byabo icyarimwe no ku mugabane wa Afurika. Afurika yose ibona ikabibukiraho. Uwa mbere, combattant de l'indépendance. Uyu munsi twatsinze urugamba rwacu rwo kwibohora. Au nom du gouvernement congolais. Ndabaramutsa mu mazina ya guverinoma ya Kongo. Mes amis, kuri mwe nshuti mwese mwarwanye mudatuje ku ruhande rwacu. Ndabasaba ko uyu munsi kuri 30 Kamena mu 1960 uyu munsi w'ibishushanyo uzahore ku mitima yanyu. passablement gravé dans vos cœurs. Patrice Lumumba wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wishwe ku itariki 17 Mutarama mu mwaka w'1961. Lumumba yari minisitiri w'intebe wa mbere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watowe n'abaturage mu buryo bwa demokarasi. Yari afite intego yo kwigira kwa Afurika no gukoresha umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'amabuye y'agaciro nka uranium ku nyungu z'abanyekongo ndetse n'abanyafurika muri rusange. Patrice Lumumba ntagafatwa gusa nka minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo, ahubwo afatwa nk'ikimenyetso ndashyikirwa cy'ubutwari n'ubwigenge bw'abirabura. Imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamubona nk'umuntu watanze ubuzima bwe bwose kugira ngo babashe kugira agaciro gakwiye ku butaka bwabo. Bakamwibukira ku mbwirwaruhame y'amateka yavuze ku itariki 30 Kamena mu 1960 imbere y'umwami w'Ububiligi, aho yavuze ko ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butari impano y'Ababiligi, ahubwo ko yari ibyo bari barwaniye babivunikiye. Ibintu byasaga nko guhinyuza ibyari bimaze kuvugwa n'Ababiligi. Kuri bo kandi yari umunyapolitike umwe muri bake bashaka ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba igihugu kimwe cyunze ubumwe, akanyumuza amacakubiri ashingiye ku moko n'uduce yari yarashyizweho n'abakoloni mu karere k'ibiyaga bigari harimo n'u Rwanda. Patrice Lumumba afatwa nk'uwakanguye intekerezo z'ubwigenge mu gice cya Afurika yo hagati. Intego ze zikaba zaragize uruhare mu gutuma n'ibindi bihugu by'abaturanyi bitangira gusaba ubwigenge busesuye nta byo gutinya, kuko bari bamaze kumva neza ko ari uburenganzira bwabo. Mu karere izina rye ryibutsa abantu ko ubumwe ari izo mbaraga, kandi ko abanyafurika bishyizemo amacakubiri nk'uko byagenze muri Katanga, ko ariho abanzi ba Afurika ari b'abanyaburayi n'abanyamerika babonera icyuho. Ku rwego rwa Afurika, Lumumba ari ku rwego rumwe n'abandi bakomeye nka Kwame Nkrumah cyangwa se Thomas Sankara. Kuri ubu Lumumba asigaye mu ntekerezo z'abanyafurika nk'umuntu wavuze ko Afurika izandika amateka yayo. Icyarimwe agafatwa nk'umuyobozi wa mbere wagaragaje ko kwirukana abakoloni ku mugaragaro bidahagije, ahubwo ko abanyafurika bagomba kurwana intambara yo kwigaranzura abakoloni mu bukungu n'umutungo kamere wa Afurika.
uranium, zahabu n'andi mabuye y'agaciro ari hose munsi y'ibirenge by'abanyafurika. Aya akaba abarizwa muri Afurika ku bwinshi, byihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ndetse n'urw'Ububiligi bakaba baragize uruhare rukomeye mu mugambi wo kumwivugana. Nyuma yo guhirika Patrice Lumumba ku butegetsi, yashyikirijwe abanzi be muri Katanga bari bashyigikiwe n'Ububiligi baramurasa. Muri rusange, uburengerazuba bw'isi bwatinyaga ko Lumumba yakwiyegereza ubumwe bw'Abasoviyete, Union Soviet, bari bahanganye mu gihe cy'intambara y'ubutita. No kuba yaragiye guhagarika ikoreshwa ry'umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bigo by'amahanga by'umwihariko ibyo mu burengerazuba bw'isi. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Thomas Sankara wo muri Burkina Faso. Thomas Sankara wa Burkina Faso yishwe ku itariki 15 Ukwakira mu mwaka w'1987, akaba yaritwaga Che Guevara wa Afurika, aho yazanye impinduramatwara zo kwigira, kwanga inkunga z'amahanga zahabwaga ibihugu bya Afurika no guteza imbere uburenganzira bw'abagore. Akaba yaragize uruhare mu bikorwa mu gihugu cye byagaragaje Afurika k'Abanyaburayi badahari, bishingiye ku bikorwa by'Abanyafurika ubwabo bagera kure. Thomas Sankara nubwo yayoboye imyaka 4 gusa, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1983 kugeza mu mwaka w'1987, yakoze ibintu byahinduye amateka ya Burkina Faso na Afurika yose muri rusange, aho Abanyaburkina Faso bazahora bamwibukira ku bikorwa by'indashyikirwa byibanze ku kwigira no kwivana mu bukene, aho yavanyeho izina ry'ubukoloni Haute Volte cyangwa Upper Volte arisimbuza Burkina Faso, bisobanura igihugu cy'abantu b'inyangamugayo, the land of uplifted people. Ibi byari bigamije gutuma abaturage biyumvamo ishema ryo kuba Abanyafurika. Sankara yizeraga kutaguha ibyo kurya adashobora no kugutegeka, aho yakuye uburyo bwa kera bwo gutanga ubutegetsi, yubaka imihanda migari ya gari ya moshi n'ingomero z'amashanyarazi, ashyira imbaraga mu buhinzi n'ubworozi icyarimwe n'uburezi ku bana bakiri bato b'Abanyaburkinabe. Mu myaka 4 gusa, umusaruro w'ingano wikubye kabiri, Burkina Faso itangira gushobora kwigaburira bwa mbere nta nkunga z'amahanga yitabaje. Sankara kandi akaba yaratangije gahunda yiswe Commander Operation mu bijyanye n'ubuvuzi n'ubuzima. Mu cyumweru kimwe gusa, abana basaga 2.5 miliyoni bakingiye indwara z'iseru, imvune, polio ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zari zibasiye abana bo muri ibyo bihe. Ibi byashimwe n'ishami ry'umuryango mpuzamahanga rishinzwe kwita ku buzima ku isi. Cy'igitangaza bwa mbere cyari kibereye ku mugabane wa Afurika. Mu bijyanye no kurwanya ubutayu n'isuri, yumvaga ko kubungabunga ibidukikije ari ryo shingiro ry'ubuzima, aho yategetse ko buri mudugudu utera ibiti, maze mu gihe gito haterwa ibiti bisaga 10 miliyoni mu rwego rwo guhagarika ubutayu bwa Sahara bwazaga busatira igihugu cya Burkina Faso. Sankara niwe muyobozi wa mbere wa Afurika washyize imbere uburenganzira bw'abagore mu buryo bufatika, aho yabujije gushyingira abana bato batagejeje imyaka, guca imyanya ndangagitsina y'abagore mu kizwi nka FGM, ndetse anahirimbanira ishyirwa ry'abagore mu myanya ikomeye ya guverinoma. Ashishikariza abagabo nabo kujya bajya ku masoko guteka, ibyo byose kugira ngo bumve imvune z'abagore. Mu bikorwa byo kurwanya ruswa no koroshya ubuzima bw'abategetsi, Sankara yatanze urugero rwiza rwo kubaho mu buryo bworoheje, aho yagurishije imodoka zari zihenze muri ibyo bihe za Mercedes Benz zari zifitwe n'abayobozi, azisimbuza imodoka zihendutse. Ku by'umushahara, yagabanyije umushahara we agahembwa amadolari asaga 450 gusa ku kwezi. Akaba ari nawe mu perezida wa mbere mu isi wahembwaga amafaranga make muri icyo gihe. Nubwo yishwe n'uwari inshuti ye magara, Blaise Compaoré, hari ibimenyetso byerekana ko urwego rw'ubutasi rw'Ubufaransa n'urwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari inyuma y'uyu mugambi mubisha wo guhitana Sankara. Sankara yangaga kwisunga Abafaransa mu by'ubukungu mu cyiswe France Afrique, kandi agashishikariza ibihugu bya Afurika kwanga kwishyura imyenda y'abakoloni. Ibi byose bikaba byafatwaga nko kwigomeka ku bihugu bikomeye mu isi. Amerika Kabla wo muri Guinea Bissau cyangwa Cape Verde wishwe kwa 20 Mutarama mu mwaka w'1973, yari umunyabwenge n'umuyobozi w'ingabo zirwanira ubwigenge bwa Guinea Bissau n'ibirwa bya Cape Verde, abuvana mu maboko y'abahoze babukoloniza Portugal. Akaba yarishwe n'umwe mu bayobozi b'ishyaka rye, ariko bikaba byaragaragaye ko byari byapanzwe n'urwego rw'ubutasi rwa Portugal, PIDE. Uru rukaba urwego rwashyigikirwaga n'umuryango wa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Portugal n'inshuti zayo bashakaga guca intege amashyaka ya gikomuniste no guhagarika impinduramatwara zashakaga ubwigenge mu bice byari bisanzwe bikolonizwa n'abakoloni hirya no hino ku mugabane wa Afurika.
Portugal yifashishije umwe mu bayobozi b'ishyaka kandi bari n'inshuti ya Amerika Cabral birangira yishwe ku itariki 20 Mutarama mu mwaka w'1973. Ku mwanya wa kane turasanga Colonel Muammar Boumediene Gaddafi. Gaddafi yishwe kuwa 20 Ukwakira mu mwaka w'2011 mu gihe cy'imyivumbagatanyo ya Arab Spring. Ingabo za NATO zateye Libya zishyigikiye abigometse ku butegetsi bwa Gaddafi bwari bumaze imyaka 42. NATO yarashe imodoka ya Gaddafi yararimo nyuma afatwa n'inyeshyamba ziramwivugana. Inyandiko zagiye ahagaragara nyuma zerekanye ko Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batinyaga umugambi wo gushyiraho ifaranga rimwe rya Afurika rishingiye kuri zahabu. Gaddafi akaba yari afite umushinga ukomeye wo gushyiraho ifaranga rya Afurika ryari kwita idinari rya zahabu. Ibi byari gutuma Afurika irenga ku gukoresha amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amafaranga y'Abafaransa CFA, bigatuma umutungo wa Afurika cyane cyane peteroli igurishwa mu ifaranga ryawo. Ibi byari kurangira byongereye Afurika imbaraga mu bukungu bw'isi. Gaddafi kandi yagize uruhare rukomeye mu guhindura umuryango wa OUA, Organization of Africa wa African Union mu mwaka w'2002. Akaba ari nawe watanze amafaranga menshi mu gushinga uyu muryango no kwishyura imyenda yose wari uri mu bihugu byo mu Burayi, aho yashaka ko habaho Leta Zunze Ubumwe za Afurika, United States of Africa, zifite igisirikare kimwe n'ubuyobozi bumwe kugira ngo isi itawusuzugura. Muri 2007 Gaddafi yatanze miliyoni 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 400 zari zikenewe kugira ngo Afurika igire icyogajuru cyayo cya mbere cyiswe LASCOM. Ibi byakuye Afurika mu bubata bwo kwishyura ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi asaga miliyoni 500 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka kugira ngo bakoreshe ibyogajuru byabo. Ibi byatumye itumanaho n'itangazamakuru muri Afurika bihaba ku bwinshi kandi bihendutse. Mu bijyanye n'ibikorwa remezo ndetse n'ishoramari, Bwana Gaddafi yabishoyemo amafaranga menshi binyuze muri Libyan Arab African Investment Company, aho yubatse amahoteli, inganda n'ibigo by'itumanaho mu bihugu byinshi by'umugabane wa Afurika nko mu Rwanda, Uganda, Mali na Nigeria. Ibi bitanga akazi ku banyafurika benshi kandi biteza imbere imijyi ya Afurika. Mu kurwanya ubukoloni na apartheid, Colonel Muammar Boumediene Gaddafi yashyigikiye mu buryo bw'amafaranga n'intwaro imitwe yose yarwanyaga ubukoloni, aho yafashije ishyaka rya ANC, African National Congress, muri Afurika y'Epfo mu rugamba rwo kurwanya apartheid, aho Bwana Nelson Mandela yigeze kuvuga ko Gaddafi yari umwe mu nshuti z'ukuri za Afurika y'Epfo mu bihe bibi yanyuzemo. Ibi byose byatumye abashakaga kurinda inyungu z'amadolari n'amafaranga y'Abafaransa CFA bahitamo gukuraho umuyobozi wari ugiye guhuriza Afurika hamwe mu bukungu n'igisirikare, ariwe Bwana Colonel Boumediene Gaddafi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Sylvanus Olympano wo muri Togo, wishwe ku itariki 13 Mutarama mu mwaka w'1963. Uyu akaba yarabaye perezida wa mbere wa Togo mu gihe cy'ubwigenge, aho yashakaga guca ukubiri n'ubutasi cyarimwe n'ubukungu bw'Abafaransa. Akaba yariciwe mu gushaka guhirika ubutegetsi, arasirwa imbere ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Togo, aho amateka yerekana ko Ubufaransa aribwo bwateguye uwo mugambi. Olympio yari yiteguye gukura Togo mu gice gikomeye mu cyiswe ifaranga ry'CFA ryari ryarashyiriweho ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika bigera kuri 14, agashyiraho ifaranga ry'igihugu ku giti cye, ibyo Abafaransa babonaga nk'igitero ku bukungu bwabo muri Afurika y'Uburengerazuba. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Ruben Umunyombe wo muri Kameruni. Uyu n'undi muntu w'ingenzi cyane mu mateka y'abaharaniye ubwigenge bwa Afurika wagize iherezo riteye agahinda, azira gushaka ko igihugu cye kigira ubwigenge busesuye. Ruben Umunyombe wo muri Kameruni yishwe ku itariki 13 muri Nzeri mu mwaka w'1958. Akaba yari umuyobozi w'ishyaka rya UPC, aho afatwa nk'intwari y'igihugu muri Kameruni. Akaba yarazwi ku izina ry'akabyiniro ka Mondolo, bisobanura umuvugizi w'abaturage mu rurimi rwa Bassa. Akaba yarishwe n'ingabo z'Ubufaransa Special Force zimusanze aho yari yihishe mu ishyamba rya Umbumenyere. Nyuma y'iraswa rye bafashe umurambo we bawukurubana mu muhanda mu rwego rwo gutera ubwoba abandi bari bamushyigikiye. Umunyombe yangaga ko Kameruni kolonizwa n'Abafaransa mu buryo buziguye, aho yashakaga ko Ubufaransa buva muri Kameruni burundu, agashaka kandi ko igice cyari kiyobowe n'Ubwongereza n'icyari kiyobowe n'Abafaransa bihuzwa bikaba igihugu kimwe cyigenga. Agashaka amashyirahamwe y'abakozi agira ijambo, bityo bikabuza ibigo by'Abafaransa gukomeza gukorera no gusahura umutungo w'igihugu nta nkomyi. Ubufaransa
bwagerageje gusiba amateka ya Rube Umunyombe mu gihe cy'imyaka 40 nyuma y'urupfu rwe. Aho kuvuga izina rye muri Kameruni byari bibujijwe, ndetse n'uwafatwaga afite ifoto ye ibyo byashoboraga kumusunikira kujyanwa mu buroko. Vuba cyane nibwo amateka ye yatangiye kwigishwa ku mugaragaro nk'umwe mu bazize akagambane k'abakoloni b'Abafaransa muri Kameruni. Ku mwanya wa 7 turahasanga Felix Roland Moume, nawe wo muri Kameruni, wishwe ku itariki 3 Ugushyingo mu mwaka w'1960 nyuma y'urupfu rwa Rube Umunyombe. Felix niwe wakomerejeho kuyobora ishyaka rya UPC, aho yari umuganga w'inzobere kandi akaba n'umunyapolitiki utarajenjekaga, aho yishwe n'urwego rw'ubutasi bw'Abafaransa yitwa n'umukozi w'umutasi wakoreraga urwo rwego, aho yamushyiriye ubuyobozi bwa Tarium mu kinyobwa aperitif i Geneve mu Busuwisi, aho Ubufaransa bwabonaga ko Roland ari umuntu wari ushoboye guhuza inyeshyamba za UPC maze akabuza Ubufaransa gukomeza kugenzura Kameruni nyuma y'ubwigenge bw'abaringa Ubufaransa bwari bumaze guha Kameruni. Ku mwanya wa 9 kandi turasanga Steve Biko wo muri Afurika y'Epfo, wishwe ku itariki 12 Nzeri mu mwaka w'1977, umuyobozi w'urubyiruko wagize uruhare mu gushinga umuryango BCM, aho yashishikarizaga abirabura kwihesha agaciro no kurwanya ivanguraruhu apartheid, aho yishwe n'abapolisi ba leta y'ivanguraruhu apartheid regime. Nubwo yishwe n'abazungu ba Afurika y'Epfo, iyi leta ikaba yari ishyigikiwe cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, mu buryo bw'ubukungu n'intwaro, kuko bafataga barwanyaga apartheid nk'abanzi b'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho Steven Biko yashakaga ko abirabura bava mu kaga k'intekerezo mental slavery, bakigarura igihugu cyabo kandi bakagira uburenganzira bwuzuye ku gihugu cyabo. Ku mwanya wa 10 turasanga Mehdi Ben Blaka wo muri Maroko, wishwe ku itariki 29 Ukwakira mu mwaka w'1965. Yari umunyapolitike muri Maroc waharanaga ubumwe bw'ibihugu bikennye Third World, akaba yari umwanzi ukomeye w'ubwami bwa Maroc n'uburengerazuba bw'isi muri rusange, aho yashimutiwe i Paris mu Bufaransa n'urwego rw'ubutasi rw'Abafaransa SDACA rufatanyije n'ubutasi bwa Maroc, ndetse bivugwa ko na Mossad ya Israel yabibafashijemo. Uyu akaba yarishwe yari gutegura inama y'amateka yitwa Tricontinental Conference, yagombaga guhuza abaharanira impinduramatwara muri Afurika, Aziya na Amerika y'Epfo kugira ngo barwanye ubukoloni bushya, neocolonialism, ndetse no gushaka uburyo bwo kwigobotora ubwo bukoloni. Uyu ukaba ari umushinga mugari w'amateka ya Afurika, kuko abayobozi bishwe bazira kwanga ubukoloni ni benshi. Aba bose bakaba bari bahuriye ku kintu kimwe, kutajya indimi no gushaka ko Afurika yigenga mu ntekerezo, mu bukungu no mu miyoborere. Afurika yagize intwari buri zindi, benshi baravuka gusa ntawe urageza cyangwa ngo arenze abo bose babayeho bakikizwa n'abo mu burengerazuba bw'isi, ngo batavaho bagumura abandi banyafurika bagaca ubwenge. None Afurika igihe kizagera yigenge nk'uko babiririmba, cyangwa ni inzozi zapfanye nabo? Ubwo ni nuko nsoje. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho wageze ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tunezwa no kubana namwe. Igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi ni kariba amarembo aruguruye. Naho ubutaha, ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi.
nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi hakaba na Mbagariye Fashion.